Više od 66 godina ovaj izlog krasi Zagrebačku Ilicu. Stara brusionica jedan je od rijetkih takvih obrta. Vrijeme nije uspjelo pregaziti ovaj obrt već 3 generacije. Moji pradjedovi su bili obrtnici u Novoj Vesi, a moj dida i njegov brat imali su umjetničku bravariju. Moj otac je nastavio sa obrtom 49. poslije rata. Otvorio je ovu radionu na ovom istom mjestu. Ja sam njega naslijedio, a mene je naslijedio moj sin. Djedu, ocu i sinu zajedničko je još nešto osim obrta, ime Zvonimir. Otac i sin danas rado pregledavaju stare fotografije obrta i njegova prvog vlasnika, djeda Zvonimira. Fotografije otkrivaju da je prostor netaknut, jedino se mijenjao vlasnik. Sada je novi Zvonimir kralj ovog oštrog carstva. Vlasnik sam 2,5 godine. Radim od 2007. baš zaposlena. Cijeli život smo zapravo tu. Zvonimir i bruse sve što ima oštricu. Njima je važno samo da je tupa, a što reže ta oštrica nije im bitno. Bruse se noževi, škare, za frizere, za krojače, za pedikere, škarice, za medicinske instrumente, škarice, za zubare, mesare, tako. Najjednostavnija stvar za brušenje je nož, no predmet koji zahtjeva posebnu pažnju su škarice za manikuru. Ipak, svi tupi rubovi moraju proći osnovne korake. Prvo se brusi, pa se polira jedanput. Neke stvari se glancaju, pa se moraju glancat. Pa se, ako se radi o škarama, se sklapaju, pa se probavaju. Rade vrhovi, rezovi. A ako se nože, onda se još apciga na jednom finom kamenu. Strojevi i tvornice izgurale su ovakve brusionice. Danas će prije kupiti novi nož nego stari naoštriti. No nova tehnologija utječe i na kvalitetu brušenja. Danas se radi na raznim trakama, ko šmirl trake i tako. I one vam ostavljaju čisto jedan drugi rez i druge profile i tako. Tako da to je dobro, ali to ne može biti onak dobro ko što se ovak radi. I sve se radi iz ruke, ne? Stari uređaji za brušenje i poliranje nikada nisu zakazali, kao ni noževi nakon obrade. Ipak, svaka oštrica prođe kontrolu prije nego se vrati vlasniku. Ja je probam na jagodici prsta. Ona mora kako mi je vuče, ne? Vi se ne smijete porezati, ali ona imate osjećaj ko da vas vuče taj osjećaj, ne? Ko da vas štipne malo, ne? Da. Ali ne zareže, ne? To je najbolje na tome. Di imate osjetilo najveća, ne? Nadamo se da ovaj obrt neće postati stvar prošlosti. Želimo im još jednog Zvonimira u obitelji, koji će s ponosom okretati keramičke kotače.